I dobrodošli u današnji snimak. Ja sam Luda Sasen i danas snimamo jedan od mojih prvih tutoriala, a to je kako podesiti bandicam. Prvo ga skinete sa jednog sajta, link je u deskripciji. I sad ću vam pokazati kako da podesite. Ako imate ovo, znači idete FPS i stavite, to je samo jedina razlika gdje će da vam bude FPS. Ovako. Ovdje idete na ove tri tačke i izaberete gdje će da vam se stave klipovi. Ako ne znate gdje, idete ovako, idete na nova, idete fasciklo i napravite fasciklo, preimenujete kako god hoćete, snimci ili bilo šta. I onda idete ovdje ako želite da mislite koliko da snima, to je samo ako ste u registrovana verzija, ja sam ne registrovana verzija. I sad idete u video. Ovo sad štiklirate, ovo namestite gdje će da vam bude pauza i gdje ćete da zaustavljate i pokrećete snimak. Ovdje ako želite efekte klikom miša ili web kameru. Idete onda na podešavanje. Ovdje tu stavite mikrofon i ovdje stavite ovako Windows 10. Zašto imam Windows 10, ako imate neki drugi, pisat će Windows 7 ili Windows 8, Windows 9, kako god. Ovo mi je da ne omogućite zvuk, znači da vam se ne čuje nikakav zvuk na kompjuteru. Ja sam ovako stavio, idete na OK, a onda idete na slike. Ovo idete preći, znači pritisnem F11 i hoće da mi screenshotuje sliku. Ovo da vam je ponovno slika, znači dva puta. Ako želite da to uradite, da vam se vidi miš kad slikate ili da se čuje okidač, kao na fotoaparatu, skroz ili kako god. Ovo mi je u formatu BMP, PNG, JPG normalan ili JPG kvalitetan. Ako imate kompjuter lošeg kvaliteta, ja vam preporučujem JPG normalan kao ja, ali nije stvarno potreban, baš se lepo izrađuju snimci, uopšte nije potreban JPG kvaliteta, ali ako imate jako dobar kompjuter, jako dobru grafičku karticu, onda možete. I ovo vam stoji svi stipci, ovo mi je program da se registrujete, kupite, a ovo vam je sajt, nemam pojma šta je to. I to vam je to od ovog klipa, znači ovo možete uključiti facecam kako god, ja sam ga isključio zbog tutoriala. I ako želite još ovakvih tutoriala, pišite u komentare i lajkujte, šerujte ovaj klip ako vam se svidao i mi se vidimo u sljedećem snimku. Pozdrav!